Food Summita. Gre res za izjemen kulinarični dogodek, ki bo v 4 dneh Slovenijo združil v kulinariko. Sem prihajajo res enkratni gosti iz sveta kulinarike, sama svetovna in evropska smetenost evropske in svetovne gastronomije. Dogodek se je v bistvu razvil v 10 letih iz najprej smučarskega tekmovanja za slovenske šefe, se pričujem v 5 letih iz tekmovanja za smučarske šefe, v danes kar 4-dnevni dogodek, na katerem se predstavlja res najboljše iz sveta kulinarike, ne samo pri nas, ampak celo širše. Kdo vse prihaja k nam, med drugim tudi šef Adoris iz španskega Mugarica, slišali bomo tudi Esbena Benga iz Memota na Norveškem, Jordan Kahn, če ga ne poznate, preverite ga, izjemen šef iz Los Angelesa, počne neke res nore in drugačne stvari. Leonor Espinosa iz Kolumbije, pa potem Joe Warwick, poznate ga kot res pisca v Guardianu, v Wall Street Journalu, izjemen kritik in pisec. Ana Roš, verjamem, da je ni treba predstavljati slovenski javnosti. Mateja Gravnar, vinarka, res 4 dnevi vrhunske kulinarike z res izjemnimi ljudmi. Če gremo na hitro skozi predstavitev, kaj vse bomo doživeli, najprej v soboto, ki jo bomo namenili širjenju kulinaričnih obzorij. Začnemo z predpremiero Odprte kuhinje. Ta ne bo na klasični lokaciji, ampak gre za predpremiero v prav posebnem ambientu, v Križankah in na Trgu francoske revolucije. Bo zelo slovenske gostilne restauracije, slovenski džini, slovenska kraft piva. Hkrati Ljubljana Gourmet Krolj, tudi prav poseben dogodek, ki ga pripravljamo skupaj z Turizmom Ljubljana. Na njem bomo na kulinaričnem sprehodu na 6 prav posebnih lokacijah jedli v prav posebnih ambientih, med drugim tudi denimo v muzeju iluzij, in tam bodo slovenski šefi pripravljali izvirne jedi, prilagojene posamezni lokaciji. Potem v nedeljo gremo na sneg. Gourmet na snegu že poznate, to je dogodek, ki smo ga imeli že nekaj let, tam bodo znani kuharji pripravljali svoje originalne jedi. Gre za odprt dogodek, se pravi vsi obiskovalci Krvavca bodo lahko poizkusili te njihove originalne kreacije. Zvečer pa I Feel Slovenija večerja na Zajli, tudi to je res izjemen dogodek, zdaj se poteguje za 5-zvezdično doživetje. Žal je ta večerja že razprodana zaradi silnega interesa, žal, oziroma k sreči za organizatorje. Potem v ponedeljek simpozij bo na gradu, po vzoru lanskega dogodka bomo tudi letos gostili ljudi iz sveta kulinarike, odpirali mnoge teme. Lani je bil ta dogodek prvič, letos pa širimo obzorja. Res odlične predavatelje in šefe imamo, osrednja tema bo trajnost v kulinariki in selektor Andreja Petrini je tukaj z nami, on bo lahko kaj več povedal o tem programu. Zvečer pa potem doživljajska večerja. Že lani je bila velik hit, Ana Roš prevzema taktirko in verjamem, da tudi tokrat enkratno. V torek pa potem se znova vračamo na sneg, znova na Krvavec, najprej zjutraj Argeta Exclusive zajtrk na spodnji postaji gondole, potem Audi Gourmet pokal, tisto smučarsko tekmovanje, in pa hkrati znova Gourmet na snegu, znova odprto za javnost, tako da se bodo lahko obiskovalci Krvavca preizkusili čudovite kreacije slovenskih šefov na snegu. Na koncu pa, kot vedno, ni smučarije brez apreskija, še potem apreski na Krvavcu. Tako da več o dogodku nam bojo povedali današnji gostje, tukaj iz leve proti desni, najprej Martin Jezeršek iz Jezeršek gostinstva, organizatorja dogodka, potem Ana Roš, najboljša šefinja sveta 2017, strastna tekačica, poliglotinja in verjamem, da ambasadorka slovenske kulinarike v svetu. Andreja Petrini, se opravičujem, zanje Time Magazine dejal, da je najpomembnejši človek visoke kulinarike, je avtor številnih kulinaričnih dogodkov in tudi selektor letošnjega simpozija. Maja Pak, direktorica Slovenske turistične organizacije, in pa poleg nje Petra Stušek, direktorica Turizma Ljubljana. Prosim? Pozdravljena Petra. Martin, če začnemo pri vas, iz dogodka, ki je bilo načeloma smučarsko tekmovanje za šefe, preko večdnevnega dogodka, enodnevnega dogodka, ki je bil obsežnejši, zdaj na 4-dnevni dogodek. Odkot ideja, kako je bil postopek, da ste prišli do tega res velikega samita? Najprej lep pozdrav v mojem imenu. Dogodek se je pač razvijal na nek način organsko, vse skupaj se je začel pred 4 ali 5 leti, ne vem, niti več natančno, kot neko tako zelo neformalna zabava šefov. Enostavno smo poklicali naše prijatelje, gostince in jim rekli, dajmo se dobiti na Krvavcu, se zabavati in se družiti.
In potem vsako leto smo nekaj dodali in lani se je dogodku prvič pridružila tudi Ana. Dodali smo že simpozij in v bistvu ključna stvar se je zgodila po lanskem dogodku, ko smo z Ano na enih srečanj debatirala, kaj narediti s dogodkom v prihodnje, in mi je Ana povedala, da dogodek je sicer odličen, ampak da če hočemo narediti nekaj res pomembnega, da je treba mogoče neke stvari drugače narediti. Potem sva poklicala Andrejo in potem se je vse skupaj začelo. Nekako smo poiskali novo vizijo dogodka, programsko je dogodek sicer podoben lanskemu, ima pa neko novo vizijo, neko novo poslanstvo. Zelo vesel in ponosen sem, da se nam je Andreja prvi priključil, pa potem Turizem Ljubljana že lani in letos tudi Slovenska turistična organizacija. Kajti samo na ta način z partnerji, kot jih imamo, je možno speljati tak dogodek, ki je izredno zahteven z organizacijskega vidika, hkrati pa zelo pomemben za Slovenijo oziroma za našo kulinariko. Ni pa to, nočemo govoriti, da je to zgolj dogodek visoke kulinarike. Namenoma smo dali dogodku ime European Food Summit. Hočemo govoriti o prehrani nasploh, tudi o bazični ponudbi, kot so gostilne, kot je preprosta hrana. Govorili bomo tudi o trajnostnih prehranskih sistemih in tako naprej. Skratka, ne želimo, da to se razvija zgolj v dogodek visoke kulinarike, ampak dogodek, ki je na prehranskem področju eden najpomembnejših, ali pa želimo biti ambiciozni in najpomembnejši v Evropi. Torej, poznanstvo dogodka širše kot zgolj in samo visoka kulinarika, ne? Vsekakor. Ko pogledaš seznam udeležencev, seznam ljudi, ki sodelujejo na tem dogodku, je res fascinanten. Je bilo težko prepričati, da pridejo v Slovenijo? Kaj ste jim obljubili? Je bil to zahteven zalogaj, ne? Jaz vedno rečem, da je to, da do tega lahko prideš po korakih, ko gradiš neko zaupanje. Najprej smo mogli dogodek Gourmet Cup pripeljati do te mere, da smo dobili zaupanje slovenske javnosti Turizma Ljubljana. Potem smo mogli z Ano speljati dogodek lani na nekem kvalitetnem, visokem nivoju, da smo dobili njeno zaupanje, da je priporočila ali pa da je sploh upala me povezati z Andrejo. Potem smo mogli nekako ustvariti zaupanje do Andreje, in pa seveda tudi do četrtega partnerja oziroma do četrtega deležnika Slovenske turistične organizacije, in ko se te kocke sestavljajo, potem ni težko. Ko smo vabili te šefe, so vsi z veseljem prišli, vsi priletijo v Slovenijo z velikim veseljem, z nekim izzivom, da bi radi videli Slovenijo, da bi radi povedali, predvsem pa se jim zdi koncept dogodka zanimiv in pa tematika zanimiva. Tako da v bistvu ni bilo težko, ko so vse kocke oziroma vsi koščki sestavljeni. Hvala. Mr. Petrini, if I can ask you one question is, the topic of this year's symposium is food, the bridge to sustainable identity of cultures and nations. Why have you chosen this topic? Why specifically? The idea was to root all the talks, all the speeches into something real, something which has roots, which has history, which has a story, which has a tradition, and something to which we can all relate to. So I asked all the speakers, all the guys say, try to think of something with an European scope. Why that? Because you can say, you can write, you can do whatever you want. Say, hey, Ana Ros is doing wonderful things in Slovenia, Christophe Collet is doing wonderful things in Paris, and even Andoni is doing an incredible job in the Basque country. But if everybody keeps working, is isolated in his own little land, without having a broader picture, without having a broader fusional culture, it will be aimless, it will be not very powerful, not very effective. So why this European scope? Because we are not islands, we are all connected. If Ana Rosa has problems, I don't know, say,
hiring qualified people in a fantastic restaurant in Kobarid, even Esben Bank in Malmö, in Norway, has the same kind of problems. So we are all connected, and we know we wanted to share those problems, those ideas of how we can improve things, how we can help each other, how we can have a much deeper knowledge of the world we live in a funny way. Also. Yeah, you've also pointed out sustainability. Do you believe sustainability in the future will be the key in gastronomy? It seems that everyone is focusing on it. It is the way to secure a future, I guess. You want me to tell you the truth, the real truth, and nothing but the truth? You may. Yes, we all need to be more sustainable, but that is not the only one key word. That's not. I mean, you want to know the truth, the real truth, nothing but the truth. You may be a fantastic, sustainable restaurant, but if you do a bad job, if you are a lazy, creatively lazy person, I personally do not give much attention, or personally do not care much if you are fantastically sustainable. Sustainability needs to be at the service of, again, of a broader picture. You need to be more sustainable because you need to find other ways to be more creative. Example, say 10 years ago, 20 years ago, 30 years ago, 40 years ago, the French grand restaurants, they were so proud of saying, you're coming to my restaurant, it's hugely, and I'm telling you which restaurant it is, but you may find out it's very easy. It's in Paris, in the old arrondissement. You come to my restaurant, and I take a 10 kilos starboard, but I only serve you the fillets. So what do you do with all the rest? I throw it away. That was the mainstream culture of fine dining restaurants. And of course, nowadays that behavior should be reprehensible, should be, I'm not saying you should go to jail, but I mean, come on, you don't do it. We are talking now a moment in time when, chefs travel around because they go and do food congresses and stuff. We should start asking questions like, should I take the plane to go to Madrid, or should I go by plane, or by train, or by car? Should I go with a BlaBlaCar and share the thing? Should I buy an electronic car? So I mean, all these things about the sustainability, being more active, being a better person, should be at the forefront of what we do every day. But creatively, it's not enough. You need to be sustainable and go for the next step. So the word, I guess, would be responsibility. Responsibility towards the consumer, Yes. towards the environment and Yes. everything. Yes. What do you hope people will take out of this 4-day event? What do you hope is the takeaway they have on Tuesday when the curtain falls on this event? What do you hope? But I hope that, first of all, they will have fun. They will learn something, because most of the speeches, most of the talks, we don't know much yet, honestly. We have been asking, hey, can you tell us a little bit more? We know a little which direction they're going to go, which things they're going to do. So people should have fun, should learn something different, and should maybe come out with impression, with idea, with the feeling that we are part of something bigger than just the addition of all of us. We are in Europe. Things are changing socially, politically, gastronomically, of course. If you ask me to tell you the truth and nothing but the truth, I think that it is quite obscene when I see chefs and restaurants that they keep going in their little world without taking into consideration what's happening, without taking into consideration how the economic crisis has affected the way a restaurant should be run, should cost, which people should go to the restaurant, which guests are you welcoming. As I said, we are not islands, and I think that maybe the next step, even probably
probably, I'm not sure, but probably, no, don't take it like, maybe even more important than sustainability, responsibility, which is the ABC of what we should, of how we should behave. Maybe the next big word, the next big question that all people in this restaurant business, restaurant industry should start to question is the world of politics. And I do believe that. Thank you very much. Androš, vi pravite, da se poti in potovanja vedno začnejo in končajo za mizo. Verjamete, da gosti, ki jih dobivamo v Sloveniji, s kakšnimi občutki po vašem mnenju odhajajo od prve mize in od druge mize in kakšni so po vašem mnenju njihovi občutki, ko zapuščajo Slovenijo? Osebno mislim, da je Slovenija dejansko ena najbolj zelenih dežel na svetu. Pravzaprav ta študija je University pove, da naj bi bili po skandinavskih deželah na 5. mestu. In mislim, da je hrana oziroma miza tista, ki to v bistvu skoraj najbolj reflektira. Jaz srčno upam, da ko nekdo zapusti hišo Franko, v bistvu skozi to, kar je jedel, skozi to, kar je doživel, pravzaprav razume, kako zeleni in kako trajnostni pravzaprav smo. In enako in podobno velja za moje kolege. Verjamete, da jim Slovenija kot kulinarična destinacija sporoča to? Bom govorila zase. V bistvu mislim, da nekdo, ki prepotuje pol sveta za to, da se usede za našo mizo, je v bistvu to lahko samo pričakuje, hkrati mi daje veliko odgovornost, da jaz v bistvu pravim delo tega ambasadorja, ki prenaša sporočilo našega okolja. Kaj vi osebno pričakujete recimo od letošnjega European Food Summita? Osebno se ga zares zelo veselim. V bistvu sem kar presenečena, kako lahko je bilo v bistvu nabrati res dobra imena, ker za tem imeni niso samo zvezdice in pozicije na raznih lestvicah, ampak dejansko je Andreja zbral ljudi, ki so zelo razmišljujoči in imajo veliko sporočilnost. V bistvu veže nas ogromno podobnosti, hkrati pa v bistvu smo med sabo zelo različni. Prihajamo iz podobnih in hkrati zelo raznolikih okolij. Vežejo nas podobne, hkrati zelo različne težave. Predvsem pa se veselim, da v tem trenutku Slovenija postaja vsaj te 4 dni nekako center gastronomskega sveta. Ker ko sem bila par dni nazaj v Parizu z Andrejo, se mi še ni zgodilo, da bi me toliko novinarjev vprašalo, sem bral, sem slišal, noro, a lahko pridem. V bistvu mislim, da si Slovenija ta trenutek to zares zasluži. Tako da hvala Martin, hvala Andreja, mislim, da bo super. Jaz se spomnim lanske doživljajske večerje, ki je bila res fantastična zaradi ene fotografije. Tako je res zelo, se mi zdi, da je zelo povzela, kar sta videla z vašim kolegom doživljala na doživljajski večer. Letos se pripravljate z drugimi mojstri. Kaj lahko pričakujemo, lahko razkrijete, če se vi najbolj veselite? Mislim, z mano bosta Luka Košir iz Griča, ki je po moje bodočnost slovenske gastronomije, mlad moški, dela cele dneve, ima 4 otroke, bolj slovenskega fanta si težko predstavljaš, hkrati je vse to, kar smo prej rekli, trajnosten in zelo kreativen. In mislim, da tu Andrej dam zelo prav, da samo trajnost ni dovolj, potrebna je tudi kreativnost. Potem pa je tam Riccardo Camanini, mogoče zato, ker nima 3 zvezdic, pa ni še na nobeni lestvici, pa jaz mislim, da kmalu bo, ga večina ljudi ne pozna, ampak jaz mislim, sto parlando bi Riccardo Camanini. Po moje je on, tako kot Luka za Slovenijo, je on za Italijo, po moje, kar prihodnost italijanske kulinarike. Tako predanega in tako predanega okusu kuharja pravzaprav ne poznam. In mislim, da je Lago di Garda kar neka postala za vse tiste, ki radi dobro jemo. In se te večerje veselim, ker mislim, da bo zares dobra. Z naše strani bojo jedli ljudje vampe. V bistvu se mi zdi, da je to trajnostno. Vampe so zahode. Še kaj drugo, kaj boste lahko razkrili, še kaj posebnega, še kaj drugega? Poleg vampov?
Ja, zato ker, ne, pridite. Ne, zato ker te večeri so v bistvu tako, da kadar simbioza kuharjev je dejansko simbioza, so dejansko zares lahko vrhunske. Ker ljudje, ki jejo, ki v bistvu imajo čas in prostor za to, da so lahko del tega doživljaja, v bistvu čutijo to harmonijo in ker smo